sada se, kako bih rekao, fiksirajte, u kadru ste. Čujete li nas, Krešimire? Zlato, upozori Zlatu da skloni ovu šalicu sa kavom ili čajem ili što je već. Dobro jutro, pa nećemo upozoravati. Jutro je, unutra je kava, tako da sve je u redu, mislim, nema uopće problema. Evo, kolegica Zlata i ja čekamo automobil koji ste spomenuli, a koji će nam dovesti budućeg pobjednika Eurosonga. Dok on ne dođe, objašnjenje zašto i kolegica odlazi u Švedsku, evo, punih 17 dana, te nećemo gledati u našem studiju. Dobro jutro. Dobro jutro, Krešo. Odlazim pratiti sve što se zbiva oko Babyja, odnosno Baby lazanje, odnosno Marka Purišića. Kao što vidiš i po svim ovim ljudima koji su ovdje, gdje god se Marko pojavi, veliki interes vlada, pa tako i među našim kolegama. Pa ćemo kroz javljanja i reportaže za Dobro jutro, kod nas doma i Dnevnik i mi s terena sve pratiti. I mislim da stiže to čudo. Aha, dobro, evo sad ćemo, aha, evo čudo je tu, da, vidite, to se polako vozi, poštuju se sva prometna pravila, ograničenja brzine, tako da, evo, ja se nadam, dobro, nemoj nam davati sad 5, nego dođi nam pred kameru, tako da čujemo posljednjih nekoliko riječi uoči odlaska u Švedskoj. Ne može otvoriti vrata. Mlad dečko ovako polako izlazi. A ne, mislim, malo se drugčije otvaraju vrata možda nego u ovim našim običnim automobilima. Dobro. Evo, sad će on ravno pred našu kameru. Nadam se da neće jako zalupiti, skup je to automobil. Jel on uopće zna gdje treba doći? Evo, stavio je tabletić. Aha, tabletić, dobro. Evo vidimo i čuveni tabletić. To je za ove nove LED televizore. Izgleda naspavan, to je dobar znak. Evo sad ćemo vidjeti i kako se voziti u Neveri. Dobro jutro, Marko. Bog, dobar dan. Krešo, drago mi je. Kako si? Pod dojmom od Nevere. Kako se voziti u Neveri? Pa doživljaj zasigurno za sebe. Imao sam jednog prijatelja koji je imao BMW-a full niskog i kao mislili smo da je brzo, ovo tu je bilo malo ipak. Dobro, niste jurili, ne smije se jurili, nego samo kada, znaš, ono, od 0 do 80 dođe puno brže nego moja Corsa iz 2006. Pa je to doživljaj. Imamo še kod da kihneš da će te auto povući. Dobro, evo i sad, nakon svih ovih tjedana koji su iza nas, trenutak je došao, ide se u Švedsku. Kako se osjećaš kao budući pobjednik Eurosonga? Aha, ne znam, nećemo još o tome tako, pa osjećam se istovremeno počašćeno da ste vi tu i da mogu dobiti ovakav ispraćaj tamo, a ništa, uzbuđen sam, nemam ništa baš zanimljivo za reći, manje spavam, puno češće idem na WC, tako da je sve pod kontrolom, isto kao što je bilo i za Doru, tako da. Ja sam negdje čuo da ti zapravo mnogo više energije za pozornicu imaš kad si nispavan, tako je na kraju ispalo. Da, to je sad ispod, testirali smo to na probi, imali smo probu gdje sam imao 3-4 sata sna i mogao sam 20 puta odraditi pjesmu, otpjevat, divljat, a kad sam se više naspavao, da. Sad kreću probe, kreće zapravo mnogo posla, čuo sam da ste neke stvari još i dotjerali, da će to vizualno izgledati još spektakularnije. Sad ti nama iskreno reci što je za tebe uspjeh na Eurosongu, siguran sam da si o tome razmišljao, onako objektivno. Objektivno je uspjeh da nakon ovoga napravim karijeru. Da isto koji Joker Out koji su prošle godine 23. došli, a sada su zvijezde, tako i meni da mogu kupiti kruh na račun svoje glazbe. To je jedini uspjeh. A s čim mislim da bi ljudi bili zadovoljni onako, naravno, osim pobjede možda neki top 3, tako da nadamo se da ćemo tu negdje doći, ali samo da znate da ću sve od sebe, a sve ostalo je van mojih ruku, tako da. Hoćeš jedan savjet, iskustvo? Da. Ako želiš pobijediti, ne smiješ izgubiti. Vrlo jednostavno. Hvala, nisam se prije toga sjetio. Okay, hvala ti lijepo, još ćemo samo Zlatu pitati, Zlato. Vi ste lijepo rukovali na početku. Službeno, da. Slijedi nam i jedan podulji film o vašem boravku u Švedskoj. Sve ćemo snimati, da. Zapravo tu smo već snimali film o Marku u Umagu. Najviše, nešto malo i u drugim gradovima i Markovu zaručnicu i prijatelja i tako. Ne zna što nas čeka. 7. svibnja će se to emitirati prije polufinala, a onda 11. uoči finalne emisije, odnosno finala Eurosonga, će ići taj film, odnosno dokumentarna reportaža o boravku u Švedskoj, koji ćemo tek snimati u danima pred nama. Da, i onda projekcija i dogodine prije finala u Zagrebu, lijepo će to. Sigurno sam da i ti imaš tremu. Ne, vidim. Zbog filma. Ništa, Marko.
Ljudi u zemlji su zavoljeli pjesmu. Moje iskreno mišljenje, iako sam laik za Eurosong, već to ti je uspjeh, možda i veći od nekog prvog mjesta, tako da mislim da se trebaš dobro zabaviti ponajprije. Hvala puno, ja se nadam da će tako nešto i biti, da ćemo se zabaviti. Hvala lijepo i sretno. Hvala. Eto, poštovani gledatelji, dragi kolege, ovakvim riječima ne treba dodavati ništa. Nadam se da ste uživali u kadrovima, a mi ćemo uživati u finalu u kojem će Marko naravno zastupati Hrvatsku. Kako drugčije nego uspješno. Lijep pozdrav. Pozdrav tebi Krešo, Zlati i Marku i naravno njemu ćemo poželjeti, onako kako bi Šveđani rekli, lycka till. Lycka till, poželjit ćemo mu bogat švedski stol.